silapha esimenyo bangcwele abantu ke ngana bangazibonkeni ebina basazisho ngowabiyela mina lapho wasanguye kodwa ke owagcotshela kombangeli olundi ngoba kwamshumeli uqhikho bambiza kanjalo phela abantu umbuyethu njengemoto yakhe ebhalwe kanjalo cha sibonile sizwile akucelela mkhajwa ukuthi uNkulunkulu akuphe uthando lokuthanda ibandla nani bandla limthande umshumayeli ihlanzo ushembe bafowethu uthando lolungapheli lapha Zwide unikele nomuntu ngeke umnake wathi amukele umshumayeli manje khona inkinga ke sesidibane nayo ke thina nje agcotshweyo omunye umuntu akukhombise nje thala ukuthi akuthandi yena kodwa kuthiwa mthande enjalo ngoba uma unaka ukuthi akandithandi lo ubhaliwe ukuthi naye wanikela ukuthi uyamukela umshumayeli futhi nawo shonga ukuthi lempahla wancumalo ngikhetha ngayo ukumukela abangithandayo uthewa nje umukela ibandla lonke lasesimenyo manje waqala benkosi ke awuyena umshumayeli Zwide wabanemali nongenamali umshumayeli wakhe bandla lasesimenyo ninikele nonke nathi namukela umshumayeli ngane zakwethu noma engasamthandi kodwa ninimthande kufana nomuntu eganile umuntu mayigane noma indoda ingasamthandi kodwa kahambe emzini ngoba ukugana kupheli luyaphela uthando kodwa uganana akupheli noma lungasekho bangcwele kodwa uganana akupheli omuze ekhulumele phambili nokuzwe ethi ngihlalele ingane zami lapha engihleli khona ukuze ukhohle ukuthi ingane zayitheni kuye ngoba ingane zizalwe egana indoda yakhe kodwa kuphela batala kaNkulunkulu nani batala kaNkulunkulu umshumayeli kaNkulunkulu enimukeleyo ngicela ke umndeni wakhe ngelinye ilanga sasimukela indoda kwaJiyana lapha naye umgcotsho kwathi ebusuku umkayelele wamenyezwa yizwi lathi madamini sasa uyamukelwa umvangeli manje wena wenze njani hayi madamini akumukela yondodo iganile kumukela umshumayeli obekwendoda negane uwe nawe lungisa isipho uma unganikeli hambisa umnikelo lobhala abanikela ebhukwini lokumukela umvangeli ngoba uzogeja uthi angiyeke mina ngoba konke lokhu kuza la ekhaya umyeni wami lo cha ayimukele indoda yakho kumukela umshumayeli osendodeni oyiganile ngoba batala kaNkulunkulu siganene kodwa sazana umuntu akathi ugane wani ngoba siyazana akekho umuntu ongathi manje angifuna ukushoyo aqhwethi ngizokusho ngengane ubaba uMathunjwa kwakuyindoda eyakhekile ngempela indoda ubaba uMathunjwa manje evele ngeke ubone ukuthi indoda le noma wethu wayemuka nomfula ebezikhanda imfolo zihamba naye kodwa ofaka cha khona ubaba umukele imfolozi kodwa ngelinye ilanga wade
wathi unkosikazi wami awungipidokwe wathi alikho ingomadoda bakhosikazi wasesimenyo ngamlingisi lo mama wayengekho right uma ethi alikho idokwe wahamba amathunjwa wayilalela phana phansi kwehlahla asena nina phela ngabe usethi mama awumpito wena ngencintsha lona engamlokolayo walapha kwehlahla umathunjwa ekhathazeke ukuthi ngoba idokwe lifuna ngempela uncintshelana umngami sethatha-ke inayithi-ke uyathunga-ke lo mama nisenzezanti ngathi yakwazi ukwenza useyibeke emlonyeni inayithi inayithi avulathi ikhonto eyifushayo bheka inayithi nawe shona inayithi ayinquma phansi emphinjeni ingane baba umama wenzeni umama inayithi awumama wasuma thunjwa wafuna imoto yokusumkakhe ekliniki wadlula umkamathunjwa walala esibhedlela wafika isalukazi ebusuku ezalimathunjwa unina zala walo mama wathi mntanami kwenze njani ufunani lapho ngoba khona ekhaya wathi awu mama inayithi sasalukazi umshubo wenzwe mina mntana ugwinya inayithi ngifuna ukutshela bonke abafazi ukuthi njengogane ingane yami uganga ngayo ngithande ngengane yami uma uthi alikho idokwe wafika uthola idokwe labathunjwa noma umncintshujwa lawo lapha ekhaya uthenga lapha ekhaya awukananga uthola idokwe mntanami ngithe banjwe inayithi uze uhamba uphuma ungena utshela bonke abafazi bemzansi ithi la bafazi abethekile amadoda awaganile thina esithi zingane zethu asifuni nazoba nawo mafune yakho cha bangcwele senkonzweni ngaphuma ngcwele ku-agenda kafundile babethi content we-agenda ungaphuma esihlokweni sendawo sendabeni kaMshumayeli simcelela inhlanhla angikwazeli izwide ukuxhwala kodwa phela nama ungazeli ukuxhwala siyafihlelana mfowethu ngoba nje wasingamakholwa nje nami ungadumala mangabe ngibona ngixhwalile nawe mfowethu vele ngesivezela nje ukuxhwala kodwa ngiyacela ngane ukuthi ngelinye ilanga uNkulunkulu akupha inhliziyo uthi ushembe uma umuntu eyiNazaretha thina boshembe simnika inhliziyo yasezulwini simkhiphele ade nawo simfake esezulwini sikhipha umoya ade nawo sifakwa sezulwini uthi ona leyo nto siyayikada ngoba yasezulwini ukuthi angayoni lo muntu efakwe kuye uma efuna ukuhlubuka siyayithatha uthi ehlubana lento ayisekho uthi sikhiphe inhliziyo simfake yona uthi ngalo nkathi sesifana nomanhliziyo yani singafana nje enkawu nje noma yemfene noma yengwenya uthi masimfake engwenya kodwa acetha abantu ngoba ingoyini lendaba masimfake emfene uyobona ukudelela ngoba emfene yelisa uyabona ke mina mangethe emthonje ngale mbhekolo into ngiyibone emfene imfene ivuja lapha yekumgonqa ithi ibisithi uma ithathe ithi ibuka ngemuva ithi isondela imoto nawo umkayo iphenduka ibuke wena uma isimoto ibaleka ingane inyambo ziyaqhela ibisibuka igabadula ithi hayi impela ayifuni ukuthi ibaleke ingane zayo uthi kushembeke uma unenhliziyo empela yobona ngithwenza uma ufakwe enkawu yobona ngokweba ingane zawanqumalo ngiyangibongela kakhulu ezulwini enikwenza kumshumayeli wethu unqumalo Madlokovu unkosikazi kaNtombela uMampele angisho ukuthi yenze njalo uhambe wale embumbulu
ebizwe usisi wakhe umkhokheli uMampela. Uma efika uthi dadewethu ngicela ungisize ungichathise usibalo wakho yagula. Simchathe sobabili mfowethu ngoba njoba ngingedwa nje usiyangisinda. Kodwa ububu ungekho ngana kwethu ngabe ngumchathele umfazi kamakhelwane. Uthi Ntombela ke myeni wami ganwa. Ntombela wathuka uhapho ngangaze ndoda esabukanwa lendlela uthi njani wethuka. Angisho kodwa ukuthi ngona ukuthi mhlambe sengithi inxumalo ganwa yini. Kodwa kwasho uMampela wathi Ntombela ganwa. Ngoba njoba umuntu angaka nje ngingaka mhla ugula ngoba ngona uma ududule umyeni wami nomgingele emoto wafa ngoba uma kwagula ngiyokwehluleka ukuphakamisa wena ngikuguqise ngifake nokhatho. Ngoba phela benkosi indoda egala amakhosazi emabili emathathu kwenzela amahlazo ukuthi njengoba emhlanje nje unqumalo ubunqunu bakhe singabazi sonke kodwa mangabe segula unqumalo uyocela umangeme ukuthi awungilekele umfazi kamakhelwane. Uma imfazi kamakhelwane oqala uzokwenza nje lokhu wawuyibhuluka umfazi kamakhelwane esizwe lehle kangaka. Uma sesikhumule kodwa ufuna ukuyibona lo mama ongaphandle ebese amangena yonke lemizambe ngene phuma hawu umangeme nesibindi ubeyihlalela phansi nqumalo akho lutho yini ngathi khona into egula. Washo ke khona induna lapha kumiqiniso bafowethu vese nje thina ngoba sikulesimo nganginethembu ke mina ke sagcina ithembu sami kodwa lami ngiyabona nje ngixoxela inkosi ekhaya eyiwo uzomamba nobani ake sixoxe ingona ke lutho hawu thinga phela zingalelo ngoba uthuma phansi kamakhelwane ngizothi shembe thatha umphefumulo wami ngoba kusekonto ngoba ngiyeze noma alisha umkiti uthi lo mama asuka uqina ubala lo imfishi ibona umuntu ongafanele ngoba ethola ihlane lo mama oganetho ongazoba yisobani indoda. Angisho ukuthi cha ngibeke homework nje lapho uthi abaxoxa nishweni umanqumalo yedwa abaxoxa omama ukuthi cha bobo nabakhokheli nabakhona abalule komkethu uthi cha uyihlazo leli